Poštovani gledalci, dobro večer, gledate Razgovor u studiju. Večerašnja tema je genetski modifikovana hrana, bolje reći genetski modifikovani organizam. Kakve je to vrste hrane, kakve opasnosti nosi po zdravlje ljudi, ko u našoj zemlji ima interes da ovakvu hranu uvede na srpsko tržište i na koji način se mi kao obični građani i potrošači možemo zaštititi, samo su neka pitanja na koje ćemo večerašnji gosti odgovarati. Sada u studiju dr. Irena Barec, dobro večer vam želim i hvala vam puno što ste večeras ovdje sa nama. Sad ste doputovali iz Novog Sada i pretpostavljam da ste mali i umorni. Hvala i vama što ste mi pozvali. I sa nama je i Saša Ilić, inače iz pokreta Dveri srpske, i da kažemo da ste vi član izdavačke kuće Katona Mundi, inače mi ćemo predstaviti izdanje vaše izdavačke kuće. Hvala puno što ste sa nama. Dakle, evo, dr. Irena, prvo da počnemo od tog najosnovnog pitanja, da li možete da nam objasnite šta su to genetski modifikovani organizmi ili bolje reći da hrana? Ali jednostavno rečite da možemo svi lepo to da razumemo. Naravno. Dakle, to je nešto što ne postoji u prirodi, ni stvarivanje priroda, ni Bog, ni intervencija univerzuma. To je nešto što nastaje u laboratorijama velikih korporacija. Spajaju se geni dvije različite vrste, što se nikada prirodno ne dešava, kao na primjer gen uzide i paradajza, da bi se dobio paradajz, dakle proizvod koji se duže da traje od njive do tanjira, ili na primjer geni pauka sa kozom da bi se dobila mlijeko, iz koga će se dobijati vlakna da bi se napravili panciri koji će biti izuzetno otporni na metke. Dakle, spajaju se organizmi koji se inače u prirodi nikada ne bi mešaju međusobno. To nije isto što je hibrid. Hibrid je stara ta tradicija, kada spajamo, na primjer, vrstu kukuruza sa drugom vrstom kukuruza da bi smo dobili neku novu bolju vrstu. Dakle, da se radi o organizmima koji su potpuno različiti, dolazi do veštačkog spajanja genetskog materijala dvije različite vrste. Zašto je to opasno? Odlično pitanje. Institut za odgovornu tehnologiju u Americi navodi da se javlja masivna kolateralna šteta. Kada se spaja genetski materijal jedne vrste s genetskim materijalom druge vrste, moguće je da se javljaju hiljade mutacija na tom novom lancu gena. To ne može da se ispoli onog dana kada mi jedemo tu hranu, može da se ispoli za nekoliko godina, može da dođe do izražaja u sljedećim generacijama. Dakle, ovdje pričamo o nečemu zaključnjima do kojih su došli renomirani naučnici. Ja sam po profesiji medicinska sestra i lekar prirodne medicine, a navodim zaključke uvaženih doktora nauka. O tome postoje naučne reference i možete ih naći u knjizi Genetski red od Jeffrey Smitha. To je jedna od mjesta gdje možete naći dokaze koje su po svim pravilima naučnih ispitivanja predočene. Recite nam, ko je prvi počeo da se bavi proizvodnjom tih genetski modifikovanih organizama i kada je to zapravo krenulo? 90. godina proizvodnje flaversave vrsta paradajza. Spojeni su geni ribe iz hladnih mora sa paradajzom. Smatra se iz perspektive nezavisnih istraživača u koju ja spadam, smatra se da se ovdje radi o interesu kao što je profit i kontrola. Pitanje je da li je to sada nauka ili antinauka. Nauka je nešto što donosi dobrobit svima nama i što na prvo mjesto stavlja ekološki sistem i čovjeka. U slučaju genetski modifikovanih organizama na prvo mjesto je
profit i kontrola. Ono što je dobro za sada u našoj zemlji to je da sadašnji zakon zapravo ne dozvoljava ovakvu vrstu hrane. Međutim, to znamo da se pokret Dveri sve vreme bori protiv predloga da se takav jedan zakon izmeni. O čemu se tu zapravo radi? Postoji li ucena nekih organizacija poput Svetske trgovinske organizacije, na primjer? Postoji uslov za pristupanje Svetske trgovinske organizacije upravo da se liberalizuje promet genetski modifikovanih organizama i proizvod genetski modifikovanih organizama. Možda ne mora direktno uzgoj, ali promet svakako se traži. Drugo, po zadnjem izveštaju o pristupanju Europskoj uniji je izričito traženo i rečeno da Srbija nije odmakla daleko u promjeni tog zakona o genetski modifikovanim organizmima i da je to neophodno da bi se taj famozni datum možda nekad i dobio za počinjenje pregovora o pristupanju Europskoj uniji. Tako da očekujemo da kako jedan po jedan uslov se ispunjava, da to bude neke od narednih uslova, pa ne čekamo da to dođe na dnevni red, nego da mi postavljamo pre toga, obaveštavajući javnost da će i to doći. I pokrenuli smo jednu kampanju u dva pravca, koja je i ovdje u Boru sprovođena. To je s jedne strane da informišemo ljudi i javnost o tome šta se dešava, putem letaka, plakata, promocija kako je bilo večeras u Boru, a s druge strane kod nadležnih organa, preko institucija, preko parlamenta u opštinama i gradovima, da se pokrene inicijativa za usvajanje deklaracije o netolerantnosti na GMO u tim opštinama i gradovima. Tako da je u Čačku 30. januara usvojena prva deklaracija protiv GMO na inicijativu odborničke grupe Dveri koje imamo u Čačku, a onda smo pokrenuli tu inicijativu i kao grupe građana tamo gdje nismo u parlamentu i do danas je preko 40 gradova i opština u Srbiji usvojilo deklaraciju protiv GMO. Koliko sam čuo na dnevnom redu Skupštine koja je započela u Boru, još uvijek nije završena, kao 13. tačka je upravo predlog deklaracije protiv GMO i nadam se da će biti usvojena i da sledećem prilikom kad budemo pričali možemo da pričamo kako da se to primjenjuje i šta može upravo mi kao građani, a i opština da uradi na tome, na zaštiti zdravlja stanovništva, na kontroli inspekciji i na edukaciji stanovništva. O tome ćemo pričati u toku emisije, zato jeste ovo posvećeno. Ono što sam htjela spitam jeste da eto držite te tribine. Mene interesuje, danas sam se recimo iznenadila što sam vidjela da je biblioteka bila zapravo puna. Obično kad se tako nešto dešava bude poluprazno, što znači da je ovdje pokazatelj da građani nisu zainteresovani za ovakvu temu. Kako su vaše iskustva, kako to bilo u drugim gradovima, možete ovo da odgovorite na to? Mi smo počeli sa tim promocijama i tribunama još pre nego što izašla ova knjiga u štampe i mogu da kažem da je svuda bila posjećena jer je tema takva. A u stvari ova knjiga je nastala u toku te kampanje i tih predavanja, bilo kao intervju sa pojedinim uglednim ličnostima kod nas ili u svetu, kao što je profesor Seralini, i korištenjem članaka ljudi koji smo zamolili da napišu za tu knjigu, znači uglednih stručnjaka, ne samo Seralinija, Irene Jermakove, Viljama Edgala i tako kod nas profesor Mladen Šavorić iz Poljoprivrednog fakulteta koji je u stvari i predlagač teksta deklaracije koja se svuda u Srbiji. Mogu da kažem da pored nas obično su uključeni i predloženi deklaraciju iz Zelene Srbije i udruženje pčelara je jako aktivno povodom toga. Oni su na nivou cijele Srbije doneli isto tu deklaraciju da iz svojih razloga ne žele GMO na teritoriji Srbije. Jer je pčelarstvo jako ugroženo toga. Da, o tome ćemo naravno reći više. A kakve su vaše iskustva da kada dolazite na tribinu vidite puno i mladih i starih ljudi koji su zainteresovani za ovu temu? Jako je lepo što su naše tribine
uvek praćeni velikim brojem zainteresovanih, što znači da samo narodu treba pružiti šansu. Ja kažem da je naš narodni glup, mi smo jako bistar narod, treba samo malo posvetiti pažnju, dati šansu, dakle, obrazovati narod. Bilo je zanimljivih diskusija posle predavanja, što znači da ljudi razmišljaju sa svojom glavom. Tako je. Dakle, ono što, evo sad možemo da kažemo reći o ovoj knjizi, dakle ovde zaista, ja sam je pročitala i prosto sam se iznenadila koliko tu stvari ima i verujem da građani nisu imali prilike da čuje tamo. Možete da se upoznate malo sa radom gospodina Seralinija, on je bio izabranjivan i tako dalje. Možete malo da se upoznate zašto je on tako važan u nauci danas? On je izuzetan stručnjak, kao mlad i uspešan naučnik sa mladom uzrastu je bio na veoma visokim funkcijama koje se dodeljuju nekome koji je izuzetan naučnik. Dakle, na osnovu svih njegovih radova, njegovih ostvarenja, možemo da verujemo da sve što je on uradio kako treba. 2 godine je u tajnosti radio oglede na laboratorijskim životinjama, hranio ih je sa genetski modifikovanom hranom i došao je do nekih rezultata koji su bili šokantni, a to je da su njegove oglede životinje dobile tumore. Nije bilo nijedan jedini razlog da se on diskredituje. Međutim, kompanije koje imaju veliku finansijsku moć mogle su da naprave PR kampanju i da ga diskredituju i rekli su da ogledne životinje nisu odgovarajuće zato što su već bile predisponirane za razvoj tumora. Ono što ja pitam obično one koji dođu na naše predavanje je šta je vaše mišljenje? Da li smo svi već predisponirani nakon ovog mesečnog rata i bombardovanja? Zar nismo svi zbog tog zračenja na neki način već predisponirani? Što bi se sa nama desilo da se mi na ovakvom stanju sada počnemo da hranimo sa genetski modifikovanom hranom, zar ne bismo mi završili kao te nesrećne ogledne životinje? Jako je važno da spomenemo da se dakle radi o renomiranom naučniku. On je dao intervju našoj novinarki Biljani Đerević i postoje naučne reference, a ukoliko nekoga interesuje može da pogleda. Nažalost i naši eksperti koji smo se obratili i oni prate trend da je ovako naučno otkriće diskreditovano. Ono što ste rekli to je da, eto možda oni ne rade to zato što su izbili tako iz nekih loših pobuda, već zato što su možda neinformisani da se da radi dobro delo, što znači da te kompanije jesu finansijski jako moćne i naravno imaju lobističke grupe svuda u svetu. Dakle, kako onda reaguje, kako mi da se informišemo, kome da verujemo, dakle dolaze različite informacije do nas? Na jednom mjestu sam pročitala jako zanimljivu stvar kada se kaže pročitajte sve što vam dođe u ruke, saslušajte sve kada ako želi nešto da vam kaže, ali da istine dođete sami na osnovu pažljive analize ponuđene informacije, to na kraju krajeva i kritičko mišljenje ili što bi se u našem narodu reklo misli svojom glavom. Profesor Miladin Ševarlić je jedan izuzetan stručnjak, veliki rodoljub, konkretno na primjerima koje su povezani sa ekonomskim razlozima iznosi neborive argumente na osnovu kojih se priča vraća na samoodrživost. Dakle, mi u Srbiji imamo sve što nam je potrebno da sami sebe proizvodimo hranu, jako je važno da jedna zemlja sposobna da hrani svoje stanovništvo. Onog trenutka kada mi idemo u Svjetsku trgovinsku organizaciju, otvorit će se tržište za genetski modifikovanu hranu, u našu zemlju će jeftina roba, koja je jeftina iz tog razloga što oni seljaci, na primjer u Americi, u Kanadi, u drugim zemljama gdje se proizvodi genetski modifikovana hrana, dobiju velike subvencije. Iz tog razloga na našem tržištu pojavit će se jeftina hrana, zbog finansijske moći prosječnog građanina, naravno da će svi da kupuju takvu hranu, oni koji su neobavešteni, što će se desiti sa našim seljakom.
bit će u neravnopravnoj konkurenciji i nas brine da će seljak bankrotirati. Mi ne želimo takav scenarij, pa smo počeli da se bavimo sa solidarnom razmenom, znači niz grada kojima je potrebna zdrava hrana, da pronađemo poštenog seljaka i da mu se obratimo, da se upoznamo sa proizvođačima hrane i da napravimo međusobni sporazum, da ćemo mi da kupimo sve što on proizvodi, ukoliko se on pridržava našeg dogovora, da ne prska, da ne koristi total, da ne koristi nikakva semena sumnjivog porekla, nego da koristi stara oprobana semena. Na kraju kraja svakome je zdravlje najvažnije i ukoliko uspemo da se dogovorimo na taj način, meni lično nije važno da neko ima sertifikat, da je ta hrana sertifikovana organska, zna se da su ti sertifikati skupi, da malo koji seljak može sebi da priušti tako nešto, ali ukoliko ne prska se pesticidima ili sa totalom, ukoliko koristi staro seme, ja bih vrlo rado kupila sve od takvog proizvođača. Recite mi, koje su to najjače firme, spomenuli smo samo jednu, to je Monsanto kao onako najzvučniji i ne verujem da su svi naši gledalci za njih čuli, koje tu još firme spadaju? Svi su oni međusobno povezani. Dakle, vrlo nešto, vrlo vešta mreža međusobne saradnje. Evo, ukoliko se vozite Bamatom, vidite na svakom koraku Pionir, Syngenta, DuPont. Dakle, svi su to firme koje se bave sa genetskim inženjeringom, ali kada plasiraju robu kod nas, navode da to nisu genetski modifikovana semena, to su samo hibridi. Međutim, pitanje da li je bilo koja naša laboratorija uzela uzorak tih semena na istraživanje da mi vidimo da li su to zaista hibridi ili ne. Oni su u svakom slučaju pripremili sebi teren i sada čekaju trenutak kad će zakon da se promeni, pošto očekuju sljedeći korak za Srbiju je ulazak u Svjetsku trgovinsku organizaciju, što znači da ćemo morati da dozvolimo uvoz genetski modifikovanog semena, hrane, jer ovog trenutka kada jedna korporacija uđe sklopu Svjetske trgovinske organizacije, mi kao zemlja imamo pravo da stavljamo bilo kakvo ograničenje na ostvarivanje njihovog profita. Nažalost, sva ljudska prava kao što je pravo na vodu, pravo na obrazovanje, pravo na hranu, više neće biti ljudsko pravo, nego potreba. Ako je nešto potreba, može da se naplati. Evo da te Saša, ja sam negdje pročitala da te negdje u ovoj knjizi, da 2007. godine je potpisan jedan ugovor sa predstavnicima kompanije Monsanto. Da li možete mi kažete nešto više o tome? Ja sam htio slušajući ovu priču, nešto drugo, neki svoj lični motiv koji sam me pokrenuo da sve što uključim u ovo. Inače, ovo pokret Dveri izlazi na izbore, to je neka politika u sve pomešanje. Ja nikad u životu nisam bio član jedne stranke, niti sad smatram da sam u politiku ušao da bi strančario. Jednostavno sam video da ću ja, koji se inače bavim poljoprivredom porodično i sam sve sebe proizvodim hranu, da ću ostati i bez njive, i bez kuće, i bez zemlje, ako se ovako nastavi. Iz te svoje lične osjećaje i potrebe sam morao da se uključim u to da toga ne bi došlo. Znate da prije sporazuma o podruživanju koje smo potpisali od 2014. godine imate stranci da kupuju zemlju. Sada što je doktorka pomenula, Bundestag je svojio da pravo na vodu nije ljudsko pravo, već potreba. Da su najavljivali još prošle godine privatizacije naših vodovoda i kanalizacija. Već su izvore mineralnih voda prodali, delove tokova nekih reka su već prodati i ovo zaista ovako više ne može, ostaje još malo toga što može još da se proda i da se uništi i kada preuzmu, tržište su već preuzeli, kad preuzmu i resurse u našoj zemlji, mi zaista više nikome nismo potrebni ovoj Srbiji na našoj zemlji. I možda bilo puno seba u istoriji srpskog naroda, ali od ovog problema genetski modifikovane hrane nema gde da se pobegne, ne možemo naravno da se selimo, ovo je svetski problem, ovdje može jedino da se zaštitimo kad smo kompaktni, kad smo zajedno, kad se udružujemo, kad na lokalu svako
razgovara sa svojim odbornikom koji je u komšiluku, da se usvoje ove deklaracije od GMO, da idemo na državni nivou i da mi kao zemlja sa zaštitom nema nikakvog razloga da ne budemo samoodrživi, što doktorka reče, bar u proizvodnji hrane. Stanovništvo Srbije je isto koji pre 100 godina. Nikad nismo gladovali. Ja ne mogu da verujem da kad čujem da neko kaže da ćemo biti gladni ako ne dobijemo dato. Pa ljudi u pustinju žive pa nisu gladni. A ovdje je glavni problem što se ne poštuju zakone oliko postoje. Znači imamo zakon protiv GMO, imamo zakon da se ne predaju zemlje strancima. Pa šta radi u Vojvodini? Predaju kombinate, a ne zemlju. Kako to? Inače još jedan podatak od Daniela Daha, koja je na velika zvona ušla kod nas i pričala se dosta u proteklih meseci. Kako čujemo, proizvodi genetski modifikovane urine na tim svojim kažemo laktici. Tako da ne znamo šta čovjek kod nas da proizvodi. Još jednom pozivam ljude sve da se potrudimo svako na svom nivou da ovo sprečimo. Dakle, možemo samo da kažemo koje su to zemlje onako tradicionalno koje se bave genetski modifikovanim organizmima najviše u svetu? Najviše u svetu, Sjedinjene Američke Države, Brazil, Argentina, Južnoafrička Republika, Kanada, znači kompletna Amerika, i Kina, Indija i tako. Pakistan je povećao u zadnje vreme. Znate, kada se prati to dešavanje u svetu, odmah se vidi da tu nešto nije u redu i da nije jasno. Bila velika ekspanzija, pa onda stali u nekim zemljama dozvoljene, pa je ukidano u Francuskoj, su pokrenuta kampanje po opštinama, pa čitave regione, na kraju cele teritorije Francuske ne želi GMO. U Bugarskoj je prvo prihvaćeno promet i uzgoj genetski modifikovanih biljaka, pa onda ukinuti da ne može uzgoj, nego samo promet. Vodi se polemik između Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. U Sjedinjenim Američkim Državama ne obeležava se uopšte genetski modifikovana hrana, u Evropi je to obavezno, to Amerikanci ne smeta. Tu se još razni pritisci i zemlje istočne Evrope, nego koje imaju Srbija, služi kao neka vrsta tronska konja u Evropi, da iako postoje zakoni da se na mala vrata uvede to GMO seme. Pa zbog nedovoljnog znanja ljudi se rađuju sa njima, nelegalno uvoze seme, na 1000 hektara u Vojvodini je posebno GMO sojom, i to sad funkcioniše nekako, tako je nelegalno. Zvanično te kompanije kažu, mi ne predajemo kod vas ništa genetski modifikovano, jer da priznaju, oni bi došli pod udar zakona. Ali kad oni bude promenjen zakon, doći ćete kompanije po svoje, jer svaki taj gen patentiran. I nikad vi ne možete postati vlasnik tog semena ni tog proizvoda od genetski modifikovanih biljaka. To smo to pojasnimo malo, kako to funkcioniše, znači kupite seme i možete da koristite samo te godine, već naredno ponovo i ne ovisite malo sa tim pesticidima kako to funkcioniše, pošto tu čini se dosta trovanja. Svaki GMO, dakle svaki genetski modifikovani organizam je nečije privatno vlasništvo. Otkad postoji istorija, otkad postoji poljoprivreda, se rekli seme koje pripada čitavom čovečanstvu i sljedeće godine on to seme koristio, čuvao, nešto koristio za ishranu, nešto razminirao, jedan broj se čuvao za sljedeću sezonu. Dakle, to je Bogom dano pravo svakog čoveka. Sada je, znači, u udri korporacija koja je umetnila jedan biljnu seme i proglasila to seme svojim privatnim vlasništvom. Što bi se desilo u godinama našeg rata 99. godine, da je zemlja koja nas je bombardovala vlasnik semena i odlučila da jednoj Srbiji ne proda takvo seme, mi ne bismo imali ništa da sejemo, ništa da žanjemo. Dakle, samoodrživost je na prvom mestu. Ukoliko mi izgubimo samoodrživost, pitanje je da li ćemo kao država imati sposobnost da hranimo svoj narod. Da. Ono što sam htjela vas da pitam, mislim da konstatujemo da se ipak narod polako budi, sami ste spomenuli Francusku kao jedan primjer, dakle s obzirom pretpostavljam da je to posljedica i paralelnog istraživanja, ali recimo i Kalifornija je prihvatila referendum, ako se ne varam, o tome da li će se to naći na njihovim deklaracijama ili nešto. Jako važno pitanje, ako se to već i budi neka svest. Još pre
17 godina je na referendumu gde 87% ljudi u Americi se izjasnilo da žele da budu obeleženi GMO proizvodi. A tek sad Kalifornija usvojila zakon, to je samo Kalifornija. Znači, koliko je vremena prošlo, a oni nisu to usvojili, a isto u tom istraživanju je 53% ljudi reklo kada bi bili obeleženi GMO proizvodi, oni ih ne bi kupili nikad. A vidite zbog čega je razlog, zbog čega se oni ne obeležavaju. A onda vidite i zbog čega se oni jeftiniji. Zato što ljudi su spremni da mnogo skuplje i više plate za nešto što znaju što jedu i za što znaju da je to zdravo. Spomenuli ste opasnosti i od pesticida. Vidite, tu je jedna kontradiktornost. Genetski modifikovani organizmi su najavljeni kao organizmi koji će smanjiti upotrebu pesticida i smanjiti količinu otrova koje mi unosimo preko tih pesticida. Međutim, dešava se sasvim nešto suprotno. 70% genetski modifikovanih organizama koje su ušli u proizvodnju su ušli upravo zbog toga što su otporni na herbicide, na totalni herbicid. Soja i kukuruz koji se najviše gaje su otporni na Roundup ili glifosat koji je aktivna materija u Roundupu i oni se tretiraju tim herbicidom, sve druge biljke na toj površini bivaju uništene, a one prežive. Ali taj pesticid, naravno, usvajaju i mi unosimo organizam preko. Znači, to je višestruka opasnost. Prvo, što sama genetska modifikacija ne znamo kako deluje i ne može neko da tvrdi da su svi genetski modifikovani organizmi bezbedni. Kao što ne mogu tvrditi da su svi štetni na istoj meri i na isti način. Znači, svaki organizam koji se proizvede mora da bude posebno ispitan, i to duže niz godina, evo još jedne nelogičnosti. Pravo na ispitivanje imaju samo proizvođači tog semena. Nijedna nezavisna institucija ne može da vrši istraživanje. To ne duže od 3 meseca. Nijedno istraživanje nije bilo duže od 3 meseca. Zbog toga je značajno ovo istraživanje profesora Sarainija, što je rađeno 2 godine, rađeno na pacijentu koji je mnogo kraću generaciju i što znamo šta se dešava u 1., 2., 3., 4. generaciji. Znači da se dešava pojava raka, steriliteta, da 4. generacije i ne bude. Da budu puno zakržljavi, da mnogo bolesti se javljaju, a kada bi se to replikovalo na ljudski život, to bi bilo za nekih 75 godina bi se na našem potomstvu jasno pokazalo. Na nama koji smo rođeni, koji smo živjeli do sad bez GMO, ne može to toliko da utiče trenutno i u ovom trenutku, ali na naše potomstvo svakako. Rat između tih velikih kompanija koje predvodi Monsanto i nezavisnih istraživača, to ruska je i Rima, ako se ne varam Gerkova, ali tako, pa to je francuski, pa onda engleski, ništa ispravite, mak sam pogrešila. Dakle, svi oni su, probali da se izbore i rekli mi da jesu, s obzirom da se o njima i piše i da su rezultati njihovih istraživanja već dostupni javnosti. Kako funkcioniše ta borba i da li mogu stvari da se nezavisni naučnici na kraju izbore protiv takve jedne moćne kompanije? Znate, ako radimo mi ono što je dobro, onda nema mesta za ono što je loše. Ako bismo se da okrenuli lepo proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane i proizvodnju organske hrane, da brendiramo Srbiju, da bude zemlja organske poljoprivrede, ne bismo imali mesta ni za šta drugo. Evo ima već jedna zemlja koja se reproglasila 100% organskom, to je mala zemlja Butan. Zašto ne bismo imali mi, imamo vredne ljude, imamo odlične semena naših semenarskih instituta koji su priznati u celom svetu, imamo naše stare semena i odličnu zemlju koja dugo godina nije prskana sa pesticidima. Zemlja može da se od radioaktivnih zračenja očisti sa zeolitom, dakle mi imamo sve uslove da radimo ono što je dobro. Da li ćemo se mi boriti sa Golijatom, ovako mali David, da li će izaći na Magdan sa Golijatom ili ne, možda da pridemo značaj silama dobroga.
da se mi okrenemo onome što su naši stari znali da rade odlično, da se fokusiramo na čuvanje naših starih sorti. Naučnici, savjesni naučnici iz tih kompanija koje ste spomenuli, savjesni naučnici Monsanta, pre 20 godina dali su na uvid svojim nadležnima rizike po zdravlje čovjeka, rizike po zdravlje cijelog ekološkog sistema, međutim, kao rezultat toga bili su otpušteni. A njihovi radovi nisu uzeti u obzir. Jedan od advokata koji ima moralnih vrednosti rekao je: danas su genetski modifikovani organizmi na tržištu nezakonito, zato što se nije ispoštovalo višegeneracijsko ispitivanje, višegodišnje ispitivanje, jer tek nakon takvih izučavanja možemo da tvrdimo da je nešto dobro, da nije opasno da se iznese na tržište. Također predavanje to ponavljali ste da naša sela propadaju, to je činjenica da mladi stalno odlaze po grad, po inostranstvo. Kako onda njih, ajde kažem, natjerati, ako je to dobar izraz, da se vrate u selo? Ovo ima veliki trend osnivanja ekoloških sela, ima veliko interesovanje. Znači, mladi koji su napravili jedan krug u svom razvoju, došli su do zaključka šta je to dobro, imaju šansu da sa svojim novim saznanjima organske poljoprivrede, biobašti, permakulture, odu na napuštena sela i počnu da privređuju na neki novi način, uz poštovanje ekološkog sistema, bez korišćenja pesticida. Postoji jedna odlična knjiga koja se zove Tiho proleće, Rachel Carson je napisala, u kojem ona navodi kakve su to posljedice korišćenja pesticida, koliko se zagađuje cijel biološki sistem. Dakle, naivno pesticidi utiču i na plodnost sisara, isto tako i na plodnost čovjeka. Moguće je očistiti ekološki sistem, moguće je proizvoditi zdravu hranu bez upotrebe hemijskih sredstava, možemo se vratiti kopru u belom luku, prskanju sa hajdučkom travom kao što su naše bake radile. Dakle, evo, postoji trend među mladima. Ja lično poznam nekoliko udruženja koji žele da se vrati na selo. Ukoliko država ima mogućnosti da nas podrži, hvala. Ukoliko nema, mi ćemo se sami potruditi svojim vrednim rukama. Kako kod vas, da li se bavite poljoprivredom, da li to isto radi mladi ili oni to izgledavaju? Upravo da odgovorim na ovo isto pitanje, po meni bi u dva pravca trebalo razmišljati o toj drogi i upravo slažem se sa doktorkom, to je lični plan gdje možemo da radimo ovo što smo rekli, da sami proizvodimo hranu, da se povezimo sa onima koji znamo, da oni proizvode, da čuvamo stara semena, da uvodimo na ličnom planu to što možemo, a drugi je problem, znači sistemske borbe, da se svi zajedno izborimo za bolje uslove, da možemo na nivou svog sela, grada, opštine i na nivou cele države da bolje privređujemo. Znate, sela se nisu ispravljene bez razloga. Moraju bi nam dati razlogu da se ljudi vrate u to selo. Mnogi sad odmahuju glavom i misle da je to nemoguće. Da je neko pre 50 godina rekao da će selo da puste, isto bi tako rekli da je nemoguće. Koji je taj razlog koji dati ljudima da odu uopšte sela? To je ekonomski razlog. Čitava posle ratna, to je posle Drugog svjetskog rata, industrializacija zemlje je rađena na račun sela. Bez obzira što je priča o nekim kreditima i pomoćima, verujte, to 95% je iz domaćih izvora, a imali smo samo selo. To su takozvane, da se vratimo u terminologiju iz tog vremena, prelivanje dohodkama, kaze cena i svega ostalog, i kad je neko pomislio pa ja to zaradim za jedan mesec, a on treba mi godine dana, idem ja u fabriku, pa onda gradimo fabrike za 3000 ljudi, napuštaju selo da ne putujem svakog dana, sagradim kuću i tako kreće taj proces. I to treba do dana današnjeg. Doktorka je spominjala subvencije koje se daju proizvođačima, ja sam bio i u nekim zemljama evropskim, verite, na nekim lokacijama je skuplji proizvod koji dobio proizvođač nego prodavnici. Ali je država ta koja drži socijalni mir i koja drži cenu tog proizvoda, a ne seljak. Kod nas, a neko se bavi poljoprivredom i izdržava sve krize i ratove i sve ostalo i socijalni mir drže na svojim plećima, a ne država. I ne može da bude konkurentan na svetskom tržištu. I zato nam nije potrebno ukidanje carina koje se planira ove godine potpuno,
nego zaštita domaće proizvodnje. Upravo to je i sad na tom globalnom sistemskom nivou je i to rešenje. Da mi sagledamo iz srpskog stanovišta, iz srpskog interesa svaki problem, da u Dveri, u našem manifestu, u našem programu se stavili porodice na prvo mesto. Da vidimo iz porodičnog ugla kako to izgleda, što je dobro za naše porodice. Da vidimo porodični zakon, da vidimo poslovne odnose kako su. Da li će trudnice da ostane bez posla kad bude u drugom stanju, da li će da se skine 35% od plate zato što je u drugom stanju, ili će da se dode na platu. Da li može da bude privilegovano pre zapošljavanja. Mi smo uveli novu kategoriju u naše samohrane porodice. To su porodice koje jedan član ne radi u porodici. Mora Srbija u svakoj porodici bar jedan član da radi, da se zaposli za početak. Mora da se stimuliše prave vrednosti, da ne negativni trendovi, nego ono što nama treba. Upravo ova borba, da pričamo o onome šta treba, pa onda nećemo raditi ono što ne treba. A to može na nivou države samo kad vidi neko u tome svoj interes, da svima bude bolje pa će i njemu, a ne da se jedni te isti reciklirani političari menjaju u svim partijama, da više ne znate, ja ne znam u Boru da znate u kojoj partiji više. Ja znam, to mi je posao, da sam informisana. Trenutno. A da se vratite na 5 godina nazad, bilo bi sasvim drugačija slika. Dobro, sećam se šta je bilo u 5 godina, ali vratimo na našu zemlju, dakle, tradicionalno kad neki stranac dođe ovde, obično proba šljivovicu, ja bar nekako je to rako tradicionalno, međutim, jedan naučnik je posvećao našu zemlju i napravio šljivu, kako se zove, medeno slatka. O čemu se to radi? Nedavno je profesor iz Virginije došao na poljoprivredni fakultet u Beogradu, bio u Banja Luci, posle toga i reklamirao svoju medeno slatku šljivu, koja je genetski modifikovana, naveo neke svoje argumente, rekao je da je ona otporna na virus šarke, međutim, koliko je tradicija proizvodnje šljive u ovim krajevima, koliko smo se mi često susretali sa svim mogućim problemima i naši stari su znali kako da se bore sa virusom šarke, pa može dobro da se vratimo tim starim mudrostima. U čemu je problem? Evo, rađena naučna studija, naučnici sa fakulteta u Kanadi koristili su isto tu genetski modifikovanu šljivu, sa njom su hranili ogromne miševe i što se desilo? Ogromne životinje dobili su rak jetre. Slučajno sam bila na tom predavanju i vrlo pažljivo sam slušala uvaženog profesora kada sam ga upitala kako je njegovo mišljenje u vezi rezultata do kojeg su došli kanadski naučnici. On je rekao da je to slučaj koji važi samo na miševe, da čovjek uzima šljivu na usta, ali ovdje se uzorak materijala ubrizgavao miševima, pa su zato oni zbog tog ubrizgavanja dobili takve bolesti. Što sam pitala šta bi se desilo po njegovom mišljenju kada bi se genetski modifikovan materijal šljive kao kora, list, plod šljive kada padne na zemlju, koščica koja u sebi sadrži genetski modifikovan materijal, dakle biljka koja je modifikovana, kada tako nešto dođe u tlo, prenići se na bakterije tla, da li će se to preneti na ostale organizme jednog ekološkog sistema i do čega dolazi? Kada to dođe u kontakt sa čovjekom, može da se prenese rezistencija na antibiotike. Kada sam tako nešto pitala uvaženog profesora, on je rekao u tim bakterijama već i bez medeno slatke šljive postoji mogućnost prenosa rezistencije na antibiotike. Jedan naučnik je rekao sama ta jedna odlika genetski modifikovanih organizama da stvaraju čovjeku otpornost na antibiotika je dovoljna da bi se ostvario moratorium na genetski modifikovane organizme. Zamislite li kad bi se pojavila jedna epidemija, a veliki procenat populacije je rezistenta na antibiotike, to bi bila katastrofa.
Dakle, treba razmisliti iz raznih perspektiva, pa evo konkretno kod slučaja medena slatke, mi u ovim regionima imamo znanja, 100-godišnja iskustva kako se gaji šljiva i mislim da bi Amerikanci mogli da nauče od nas nešto. Da, a inače, koji su to još argumenti koji zagovornici ovakve vrste hrane zapravo koriste kada kažu da je ona zdrava zapravo, a nisu to istraživanje ili jesu ona koja su trebala da primjeti? Tu samo na šljivu dve rečenice. Izvolite. Kod nas se šljiva gaji od vajkada, znači šljive i svinje su bile poznate u Srbiji i pre Drugog svjetskog rata. Jednu smo grešku već smo pravili u šljivarstvu. Kada je uvezena iz Amerike sorta Stanley, koju svi znate. Ona je unisala naše šljivarstvo. Ona je uvezena kao sorta koja je otporna na šarku šljive, što nam se i sad nudi. Međutim, otkrili smo da nije otporna na šarku šljive, ali kasno, kada je raširena po celoj Srbiji, nego je samo tolerantna na šarku šljive, a prenosi šarku šljive, tako da je šarka šljive zaradila čitavu teritoriju Srbije. I Požegača, koja je najkvalitetnija šljiva na svetu, tehnološki, a najosjetljivija na šarku šljive, danas je u velikom problemu na čitavu teritoriju Srbije, gotovo da ne može da se gaji zbog jedne jedine greške što je Stanley uveze. Da li nam se treba slatko medena? Šta da odgovorim sad na ovo drugo pitanje? Koji su argumenti koji zagovornici GMO i uopšte zašto su oni ulazili u to? Znači, svaka selekcija koja se radi, čak i ova konvencionalna, se radi iz nekog razloga. Da li dobije krupni plod, veći prinos, otpornost na neke bolesti, one se ukrštuju međusobno te sorte. Međutim, to postoji granica u okviru vrste. Oni su htjeli da pređu tu granicu, pa sad da može da već ora gajenja, recimo da u predvodima zbog drugačije klime, što nešto ne može se gajiti, da zbog manje količine padavine, zbog nižih temperatura, da ribe iz Severnog mora ubrizguju jagodu ili paradajz, pa da prošire areal gajenja recimo na Škotsku i tako dalje. Onda su argumenti bili da će da se povećate više struko prinosi, da je otporna na sušu, na izmrzavanje i tako. Svega toga se jako malo uspe. Ili malo. Prinosi genetski modifikovanih sorti nisu ništa veći, negdje i manji, možda negdje, ali to je sve u granicama razlike među sorti. Jedino gde zaista se uspelo, to je otpornost na herbicide. I to sam malo pre oko 70% genetski modifikovanih organizama koji su našli primjenu u proizvodnju su otporni na herbicide. I zato se i gaje. Ili, što je onih 20 do 30% preostalih, sami stvaraju neki pesticid, znači ili su otporni na neka budućne oboljenja ili na insekte. Zamislite vi kukuruz koji pesete, ne morate da ga prskate, jer nema potrebe, otrov dolazi iz semena, dođe insekt, ogran gricne i umre. Sad šta se dešava kad ga pojede krava ili svinja, mi pojedemo tu svinju ili direktno jedemo kukuruz ili skrab iz kukuruza, to još niko nije ispitao i niti potvrdio naučno da je to bezbedno. Do sad je još jedno logično pitanje se postavlja da li mi treba da dokažemo da je to štetno ili neko treba da dokaže da je bezbedno pre nego što pusti to u promet. Vidimo smo da doktorka je rekla da su naučnici Monsanta još pre 20 godina pokazali da to nije bezbedno, bili su otpušteni, a to je pušteno u promet. A da li je tačno da oni zapravo ne koriste tu hranu, koji su svesni rizika? Naravno, u njihovoj firmi zabranjeno je da se služi genetski modifikovana hrana u kantini i oni ne jedu takvu hranu. Evo samo da se nadovežem na ovo pitanje što ste postavili, koji su to izgovori. Dakle, nude nam se pod izgovorom da će da nahrani gladne, da će da to bude velika zarada za proizvođače, da je smanjena korišćenje pesticida, pa na taj način čuvamo prirodu, zatim da je to nešto što je nauka, treba da se bavimo naukom, ne možemo da stanemo na put razvoju nauke, a također da su tu i lekovi, jer ovo ima, na primjer, genetski modifikovani inzulin i to vam igra veliku ulogu u spašavanju života, međutim, to je jedna velika obmana. Dakle, živimo od vreme obmana i dobro da ih prepoznamo. Najprije mi će nahraniti gladne, pa da mi će se ogladimo tako da će ih
pomoći će im da nestanu. Zna se, naučnici su dokazali da izaziva prerano starenje, da izaziva karcinome, sterilnost, što nije svakako poželjno za hranu, a ne radi se o velikoj zaradi, pošto su ljudi danas obavešteni, svako će naravno da potroši sve teško zarađeni dinar na zdravstveno bezbednu hranu, nego na hranu koja je rizična, koja još nije dovoljno ispitana, a da li je to nauka? Pitanje je da li to možemo nazvati nauka ili antinauka. Nauka ima za cilj da pomogne čitavom čovečanstvu, da prosperira čovek, da se napređuje priroda. Međutim, ovdje na prvo mesto stavljam profit i kontrola. I u tom slučaju to više nije nauka, nego antinauka. Isto tako ne možemo reći da je to lek. Ako je materijal koji mi unesemo u naš organizam genetski modifikovan, doći će do masivne kolateralne štete, što znači da na lancu DNK, na genetskom lancu, doći će do nepredvidljivih promjena koje će se manifestovati ne tog dana kada mi jedemo tu hranu, nego možda za godinu dana, možda za 10 godina, manifestovat će se na potomstvu. Zato je veoma važno da pratimo naučnike kao što je Aleksej Surov, kao što je Shiv Chopra, kao što su profesor Seralini je dao do sada najbolje, najdetaljnije istraživanje koje niko ne može da diskredituje, osim onih koji se daju proizvodnjom ovakve hrane. Sad ono što ste spomenuli na vašem predavanju, činjenica da kada Sjedinjene Američke Države imaju takve hrane, i činjenica da oni jesu tamo kao populacija gojazna, da imaju taj problem. Da li je to posljedica takve hrane ili možda njihovog načina života? Možda? Podelit ću. Veliki procenat hrane koja je u kutijicama i kesicama sadrži kukuruzni sirup. Da li je genetski modifikovan ili nije, u sebi sadrži visoki procenat glukoze koji nije prirodan, nije prirodno uzimati toliko koncentrovani šećer u hrani. Isto tako u proizvodima, dakle u prerađenoj hrani ima soja koja je ponovo genetski modifikovana, a također da spomenemo i deređi hormon rasta koji je genetski izmijenjen i nažalost dozvoljen u Srbiji. On je u Kanadi, na primjer, zabranjen, zahvaljujući jednom hrabrom savjesnom naučniku Shiv Chopra iz Indije, koji je pred parlamentom izneo argumente i dokazao da je veoma štetno po zdravlju. Dakle, zamislite kada se mi kravi ubrizga hormon rasta koji je genetski modifikovan, da bi ona proizvodila više mlijeka, da bi povećala svoju masu, isti taj sastojak će se prenijeti na onoga koji konzumira takvu hranu. Nije tačno da su deca i oni koji su previše debeli takvi zato što se ne bave sportom ili zato što se pored kompjutera. Nikada u Srbiji nije bilo neprirodno debelih ljudi, to je tragedija i strašno što se ljudi pomire sa tim. Treba da prepoznaju to kao što prepoznaju bilo što drugo što nije dobro i da rade na tome. Znači, okrenuti se zdravstveno bezbednoj hrani, simptomi će se ublažiti. Ukoliko mi jedemo prirodnu hranu, nikada nećemo biti toliko neprirodno debeli. Mislite li nešto na tu temu? Slažem se, govođi od hormona rasta je puno prvo mesto uzročno tome. Evo se povezi sad još jednu temu potrčemo koji neke brojke o svemu ovome, da vidimo što se dešavalo u prošlosti, da bi izvukli neki zaključak. 1960. godine se zaključilo u svetu da je previše gladnik, a to je bio svaki 38 stanovnik na planeti Zemlji bio gladan. I onda se ušli u zelenu revoluciju. Čuli ste se zelenu revoluciju. Ta zelena revolucija je podrazumevala povećanje fosilnih goriva u upotrebi, znači mehanizacija poljoprivrede, povećanje upotrebe pesticida u proizvodnji hrane, povećanje upotrebe veštačkih đubriva i globalizacija tržišta. I došlo se do 2009. godine, kada je svaki 5. do 6. stanovnik na planeti Zemlji gladan. Znači, to je uspjeh zelene revolucije, znacima navoda uspjeh. Sada nam se nudi nova revolucija genetski modifikovanog organizma da bi se isto nahranila planeta Zemlja, da ne bi bilo više gladnih. I to da kad spomenuli na koji način može samo da ne bude gladnih, tako što ih više i ne bude. Šta se uspjelo tom zelenom revolucijom?
U zemljama u kojima nije bilo gladnih je povećana proizvodnja hrane, a one koje su bile gladne, oni su ispale iz tog voza koje nisu mogli da pratiti zelenu revoluciju, nego su morali da kupuju hranu od ovih bogatih. Srbija, kao zemlja, je imala sreću da nije ispala iz tog voza, mogla da prati zelenu revoluciju, naši instituti su pratili naučno, naši kombinati su pratili praktično, naša industrija je pratila i traktori i kombine su mogli proizvoditi što je sad uništeno. Ovu novu revoluciju sa genetskom modifikacijom mi ne možemo da pratimo i nemamo šta ti da tražimo. A imamo sve što nam je potrebno. Da, evo dakle na samom početku ove knjige našao sam tekst, dakle bih dele kao teorija zavere, moram da priznam. Dakle, tu se spominje Bill Gates kao recimo čovjek koji oni jako predstavljaju javno, da filantrop, da voli ljudi, da rado pomaže, pa ne znam, Fulbrightovi stipendisti, tu je, ne znam, fondacija još neka, dakle, jako su poznate. Međutim, oni su svi jako povezani, dakle, da li oni misle sve praktično trag novca i doći će. Znači, kako to funkcioniše, kako su svi oni povezani, kako vlada Sjedinjenih Američkih Država, pa je recimo ambasada je na sastanku u Privrednoj komori Srbije nešto rekla. Možete to malo pojasnite? To treba još jedna emisija za to, onda bi smo ušli u tokove novce i ekonomiju i sve ostale. U kratkim crtama, u suštini od 1970. godine na vamo sve svetske valute više nemaju zlatni podleg u čvrsti osnova. 70% hartija od vrednosti je izmišljen, da tako kažem, i sve to vodi ka ovome. Ali da se vratimo na ovu temu što se tiče. Sve te fondacije dobiju pare od nekoga. Za naučnike je čast da dobiju stipendiju takve fondacije, ali ta stipendija je ipak finansirana od nekoga. Sad, postoje dve mogućnosti. Ili da neko svesno radi da je vrbovan o strane tih korporacija, fondacija i svega ostalog, ili jednostavno je toliko oduševljen njima da on veruje sve ono što oni rade i ne vidi tu ništa loše. Ja razumijem sve te ljude. To je veliki naučni izazov za genetičara da se time da. To je u redu, kao izazov. Ali da li to treba da se primenuje, da treba da se uvede u praksu, to nije samo genetičko, nije samo nijedno nauke pitanje, vidimo da je ekonomski aspekt ovdje najbitniji, njihov motiv je taj ekonomski aspekt, ne naučni, niti bilo šta. A imamo toliko iskustva iz prošlosti u bilo koju oblast da se sve ono što je početno dobro zamišljeno izvrne u svoju suprotnost. Evo, to je nešto najkraće. Da li je teorija zavere ili ne? Najlakše oni koji imaju tu teoriju zavere, najlakše se brane tako što niko ne zna da ona postoji, da što ih smevaju oni koji ih otkrivaju. Da, pa tako deluje, dakle, sve onako tajnovito, dakle, s druge strane zabranjeno određene istraživanje. Međutim, ono što sam trebala da vas pitam, dakle, to je možda moglo ranije godine dok internet nije postojao. Međutim, sada je internet tu, da li vam on pomaže da o svemu ovome obavestite još i samo jedan podatak u vezi ovoga. Evo, što se tiče te novitosti. 2007. godine na RTS-u u obrazovnom programu je odlična emisija o genetski modifikovanim organizmima urađena. Trajao nekih 20 minuta. Prešli se kroz čitav svet šta se dešava. Takve emisije danas nećete naći na RTS-u. Ali tada niko nije razmišljao da će to doći i kod nas, da neko će to da lobira i da će morati da se uvede, pa i radio dobru emisiju. Znači, može, zna se kako treba, ali kad dođe vreme da neko to poželi, onda odjednom prestane o tome da se priča, i tako dalje, znate da i medije mora neko da finansira, i hvala Bogu da ima ovako slobodnih medija i hvala što smo spozili s tim. Ali da li vam internet pomaže u tome? Internet pomaže, naročito kao slobodan medij za sad, ne znam i dok će i kako će, doktorka neka kaže. Da biste preporučili danas svim posjetiteljima određene filmove da pogledaju, tu je jedan crtani film koji je jako zanimljiv. Jeste crtani film, isto tako postoji film koji je titlovan na srpski jezik, Svet po Monsantu. Oni koji mogu da razumiju engleski mogu da pogledaju Genetski rulet, odličan film, nego ćemo uskoro da pravedemo da titlujemo. Znači, budite obavešteni
Postoje informacije na internetu, postoje socijalne grupe kao što je Facebook grupa Stop GMO Srbiji, gde možete naći odlične informacije i da ste obavešteni sa najnovijim događanjima, kao što su tribine, skupovi, okrugli stolovi, slušanja u parlamentu, da budete obavešteni o onome što je trenutno aktuelno, kao što je u ovom trenutku pred nama ulazak u Svetsku trgovinsku organizaciju. Važno je znati da Svetska trgovinska organizacija nije mesto, nije forum za trgovinsku razmenu. To je nešto što se osnova najbogatije zemlje sveta. One zastupaju interes korporacija, interes bankara, ne naše interese. Ukoliko bismo mi ušli u Svetsku trgovinsku organizaciju, to bi bilo sa ciljem da predamo naše prirodne resurse, da neka korporacija ostvari svoj profit. Jednom kada korporacija uđe u zemlju kroz Svetsku trgovinsku organizaciju, mi više nemamo prava da stavljamo bilo kakvu blokadu, bilo kakve uslove, da ograničavamo ostvarivanje profita. Što se desilo u Britanskoj Kolumbiji u Kanadi? Došlo do privatizacije vode, kada je ta komuna tražila nazad svoju vodu, jer voda je izvor života, korporacija je izvela na sud, jer stoji na putu ostvarivanja profita. Da li nama to treba? Strane investicije nisu garancije napretka ove zemlje, samo održivost je garancija. Nacionalizacija prirodnih resursa je garancija opstanka i samoodrživosti jedne zemlje. Da, evo da predstavimo onda malo detaljnije ovu knjigu, ako vi to Saša možete da uradite, znači kakvi su to naslovi, već ste spomenuli neke autore, gde mogu da nađu zainteresovani gledalci da dođu do nje. Ovako, ovdje prvo jednu poruku kako ja primenjam kad gledam neke kontradiktorne informacije, kada znam ko je u pravu, ko nije, obično posmatram ko to ima koristi i ako nema. Znači, kad vidite da je neko plaćen za to što priča i ima direktne koristi ili bar da nema štete ili neko to priča iskreno i ništa od toga nema, onda se to vidi. Ovdje imamo više autora i možete u ovoj knjizi naći i više od ovoga što smo pričali o tome tačno u kojoj zemlji je kakav zakon i šta se dešava i kakvi su problemi i kako se to iznese. Iznešene su mnoge naučne reference i pisma naučnika, evo otvoreno pismo svetskih naučnika svim vladama genetski modifikovanim organizmima, gde to može da se nađe. Ova knjiga, ovdje konkretno u Boru, može da se obrate Povjerenstvu Dveri u Boru, pa će oni da ih dalje upute kako mogu da dođu do ove knjige. Neke novine u vašoj izdavačkoj kući? Pa ovdje je najavljena nova knjiga, pošto imamo više edicija u izdavačkoj kući. To je mlada izdavačka kuća Catena Mundi i najveća edicija je Prečitano slovo. Znači, ove knjige što mi izdamo, do sad niko nije izdao na srpskom jeziku i izdaju se po prvi put. Kao i ova genetski modifikovana organizmima, sledeća knjiga bi trebala da bude posljedice tituizma po srpsku državu i narod ili Prečitani svetitelj, misli se na svetog vladiku Nikolaja Velimirovića, jedna od najznačajnijih ličnosti 20. veka. Nažalost, nigde u sistemu obrazovanja nećete čuti ni reč o njemu, kao ni o Justivu Popoviću, kao Prečitanom Crnanskom. Ovdje u Boru bi trebalo da bude i jedna promocija izdavačke kuće Catena Mundi, a u svakom slučaju knjigu o Crnanskom ćemo promovisati i u saradnji sa bibliotekom, jer je i ovo godina posvećena Crnanskom. A Boško Obradović, autor knjige, je i dobitnik nagrade Miloš Crnjanski, jer je otkrio jedan prečitani opis Miloša Crnjanskog koji je cenzurisan posle Drugog svjetskog rata i prvi izneo na videlo u toj knjizi.
od ostale još par minuta samo kraj, eto da završimo ovu priču, neka poruka za sam kraj, da malo sumiramo ovo. Dakle, ono što nažalost, i to ste rekli i danas na konferenciji ponovili, da ima puno informacija, da su ljudi vratno zbunjeni, čuju sve i svašta, dakle, da možda ovo nije sve tako opasno, da mi zapravo imamo mehanizme na koje možemo da se zaštitimo. Da kaže poruka za kraj našeg gledalcima. To jeste kritično, jeste rizično, ali mi nismo bespomoćni. Dakle, mi imamo moć u svojim rukama, sa svojim novčanikom finansiramo ili biotehnološke korporacije ili našeg malog seljaka. Možda je dobro da se okrenemo malim porodičnim domaćinstvima, da pomognemo njima da opstanu sa tim što ćemo da kupujemo od njih, da se okrenemo proizvodnji onoga što je dobro. Mi možemo, imamo još uvek znanja, znamo kako se to radi, profesor emeritus Branka Lazić izdala odličnu knjigu Bio bašta, možemo da se oslanimo na to i da se fokusiramo da radimo ono što je dobro. Onda neće biti mesta za ono što nije poželjno, što nije dobro. Isto tako da razmislimo o povratku na sela, da oživimo sela. Mladi trend je sada u mladoj generaciji ekološka sela, ekološka poljoprivreda. Tu je zarada za seljaka, ne ide nikako u proizvodnju genetski modifikovane hrane. Dakle, ako bismo stavili na stranu sve što smo do sada pričali, ako bismo sve okrenuli ekonomskom interesu, svakako je proizvodnja zdravstveno bezbedne hrane nešto što se kaže i u inostranstvu, a što je dobro za poboljšanje zdravlja stanovništva, da koristimo zeolit za detoksikaciju ovakvog životnog okruženja, za čišćenje zemlje, za sopstvenu detoksikaciju, možemo da budemo zdrav narod, a ne na prvoj lestvici obolelih, nažalost, u Evropi. I kao što je Hipokrat rekao, neka hrana bude tvoj lek i neka tvoj lek bude tvoja hrana. Ja bih se složio sa doktorkom, još bih dodao da pored toga na ličnom planu se i udružimo i ne bežimo ni od društvene i političke aktivnosti. Još Platon je rekao da je posljedica neučestvovanja u društvenom životu ta što nad vama vladaju oni sposobniji od vas. Tako da se svi pokrenu i da izaberu svoje političke predstavnike koji će zastupati njihove interese, da bi se mogli i na tom širem planu da se zaštitimo i da oni koji nisu u mogućnosti da saznaju sve to na kraju budu zaštićeni. Hvala vam puno što ste bili moji gosti večeras. Poštovani gledalci, eto, dakle, postane i poslovica, kaže, reci mi šta ujedeš, ja ću ti reći kosi, dakle, definitivno važno u svakom slučaju, vi se informišete dobro o svemu ovome i sami donesete zaključak da li je ovo opasno ili nije. Mi smo se potrudili da to večeras malo pojasnimo vama. Hvala vam što ste bili sa nami ove večeri, vidimo se nekom drugom prilikom. Prijetno. Hej, mali, šta ima? Ne voliš da jedeš ovo zdravo povrće? Zdrava hrana te izbedači. Glavu gore, pomoć stiže. Pozdravi GMO. Genetski modifikovane organizme. Možeš da ih jedeš po ceo dan. Ne samo što su posebni, više nego ukusni, nego što ih sadrže mnogo ukusa. Insekata, pa gena kukaca, pa riblje gene. Zamisli samo taj božanstveni ukus. Ali to nije sve. Prskamo sve što jedeš. Pa ne moraš da brineš hoćeš li ikad više uneti i jedan gadljivi nutrijent. Ne zaboravi pesticide, mnogo njih. Da, gospodine. Želiš da znaš više? Da vidimo. Kukuruz je osnovni sastojak mnogih namirnica i koristi se na razne načine u industriji hrane. Uzgoj kukuruza zahteva puno vremena, novca i pesticida kako bi se usevi zaštitili od insekata, gamadi i gljivica. Neki ljudi misle da su pesticidi napravljeni od velikih bioteha, štetni za ljude, životinje i okolinu. Ali to je sada sređeno. Taj problem smo rešili. Naši GM naučnici stavljaju pesticid u seme. Da! Neverovatno, zar ne? Sama hrana će na licu mesta poubijati sve dosadne životinjice. Neke ljude zabrinjava to što su pčele počele da umiru. Milijarde dolara vredne useve zaprašuju radnici čiji je to posao. Zaprašuju voće, povrće, cveće, ti sam reci. No neki insekti su baš halapljivi. Proždraće, potamaniće sve ako ne pripazite. GMO za spas. Zahvaljujući genetskoj modifikaciji biljka proizvodi toksin, otrov iz novo umetnute bakterije.
Taj otrov ubija insekte, ali ne i ljude. Toksin Bacillus thuringiensis uništava želudac insekata. Avaj! Nema doduše nikakvih podataka o ispitivanjima koji to dokazuju, ali da su sigurni jesu. Verujte nam, mi se staramo. Pesticidi rastu u semenu. Genetski modifikovane biljke bolje odolevaju korovima nego pre. Takozvani organski usevi nemaju korova, insekata, više hrane, više profita. Šta tu ima da se ne sviđa? To genetski modifikovano božanstvo ne radi samo kukuruzu. Tu su i pirinač, soja, pamuk, lucerna, soja, papaja, soja, uljna repa. Samo njima? Ne, već i našem životu. Genetska modifikacija je dar koji dalje dariva, a mogućnosti su beskrajne. Zamislite samo da ste Britanac koji u zaleđenim smetlištima Škotske pokušava da uzgaja jagode. Zašto koliko sutra ne ubacite gen bakalara, koji je takav da opstaje u ledenom severnoatlantskom okeanu, a rezultat jagode otporne na mraz. Dajte ih odmah. Posljedice genetski modifikovane hrane po ljude nisu utvrđene ni ispitane onoliko koliko bismo to hteli, ali ima mnogo važnijih stvari koje zahtevaju vašu pažnju. I to sada. Populacija raste. Kako sve nahraniti? Moramo obezbediti hranu i to odmah. Ali, samo zato jer se pokazalo da pacovi koji su jele genetski modifikovane krompire sporije rastu i da se posle 2-3 generacije javlja i neplodnost, zbog nekih problema u razvoju organa, neki moralni naučnici i dosadni aktivisti se boje da se to isto može dogoditi i ljudima. Sačekajmo, pa ćemo videti. Biotehnološka preduzeća za to vreme mogu da prigrave fondove koji će finansirati sve više uzbudljivih eksperimenata sa genetski modifikovanim organizmima. Mi volimo farme, volimo ih toliko da hoćemo sve. Želimo svakog mogućeg farmera nagovoriti da zaboravi sve o tom glupom organskom uzgoju i da nam se pridruži u genetski modifikovanom karavanu. Kad god promenimo prirodni sled gena bilo koje biljke, ubrzo dobijemo i patent. To je uostalom i naš izum. Nove genetski modifikovane biljke su naša intelektualna svojina, a cilj nam je da postignemo potpunu kontrolu nad semenom. Imate u blizini neku organsku farmu? Divno! Uskoro će sve što posadite biti pojačano izmenjenim genima iz naših genetskih modifikovanih useva. Nije li priroda predivna? I ko bolje širi genetski modifikovano božanstvo nego vetar? Hotimično kružno oprašivanje nije naš problem, niti opravdanje za gubitak zarade. A kada naši geni jednom uđu u vaše useve, usevi vaši postaju naši. Da, ta tehnologija je naša. Ako ćete je koristiti, morate je platiti. Nije nas briga kako je dospela do vas. Kada kontrolišemo hranu, kontrolišemo život. Neposlušnim farmerima je bolje da ne skrivaju svoje seme za narednu sezonu. A ako ih sakriju, mi ćemo saznati. Vući ćemo farmere po sudu godinama, a oni će, koliko za narednu sezonu, morati da kupe više semena, a i više pesticida. Potpuna pobeda! Ako biste htjeli da se borite protiv nas, mi možemo uzeti vašu farmu kao nagodbu. Ali nismo ljudi. Samo. Majci prirodi hvala, ali odavde mi vodimo. I to radimo za tebe, Johnny. To nemoj da zaboraviš. A ako ti je preteško da ovo shvatiš, ne brini. Sve smo smislili. Kad postaneš tinejdžer, genimodo kao kvazimodo. Samo da lobisti spreče da proizvodi sa genetski modifikovanim organizmima budu označeni. Zašto sluđivati potrošače i bespotrebno ih terati da biraju? A ako stari farmer Joe odluči da se bori sa nama, spremili smo čitavu mrežu koja će se za njega postarati. Reci, kružna vrata. Da, neke sudije nekad su bili advokati koji su radili za nas. Postarali smo se da se oni postaraju za posao. Zakonodavstvo, nema problema. Nekadašnji advokati GM firmi sada rade za prehrambena regulatorna tela. U džepovima imamo dovoljno para da možemo da lobiramo. Sve do Saturna i nazad.
Neki ljudi misle da regulacioni organi za hibride služe za njihove potrebe. Urnebesno! Mi proizvodimo ubijanje u Indiji. Doslovno, 100.000 poljoprivrednika je organski reciklirano kako bi izbjegli dugove koje duguju nama. Pamuk sa Bacillus thuringiensisom ne daju uvijek velike prinose, a izgleda da gusenica pamukova, najveća štetočina, postaje otporna na našem transgeničnom pamuku sa Bacillus thuringiensisom. To može biti loše za useve, a neke će ostaviti bez zarade. Mi kažemo kada ste u igri ste. Ali indijski zakon kaže da dugovi umiru sa dužnicima. Tako da samoubistvo farmera sprečava da se dug prenese na porodicu. No, uveren sam da možemo lobirati i za ovaj problem. A kad budemo posjedovali sve vrste pamuka, a posjedovat ćemo, samoubistva neće značiti ništa, jer ćemo mi biti dobavljači semena pamuka. Evropa se uzrujala zbog problema sa genetski modifikovanom hranom za svinje, koja je dovela do neplodnosti i promjena u razvoju svinja. No pred nama su godine i pre nego što se bilo šta dokaže, pronaći ćemo način da se obračunamo sa danskim velikim poljoprivrednicima koji su uzbunili Evropu. Zato, jedi Johnny svoje povrće, bit će ga za sve, po pravoj ceni. Thank you.